Mina nginguPromise Sibanda, intsha yaseZimbabwe esakhulayo. Awungitshele Promise, njengombono wakho wena ngesimo sedemocracy elizweni leseZimbabwe ukuthi ubona kumi kanjani? EZimbabwe laphana ke nxa sibhekisisa ngedemocracy siyabona ukuthi kusalembobo ezithile ezisamele nje zivalwavalwe laphana. Okay, ngiyakuzwa. Ngombono wakho njalo abantu abaphila ezweni esingathi line democracy noma engathi mina idemocracy iyahlonishwa kulelozwe, impilo yakhona isuke njani, basuka bephila ngayiphi indlela? Indaba yedemocracy iyahlupha kakhulu. Mawungayibhekisisa ngazandla zonke iyahlupha. Idemocracy kulelizwe okule democracy uthole iphilwa isiba mnandi isiba njeyana, kodwa ubusunanzelela ukuthi ke kwelinye ilizwe ma usubhekisisa idemocracy isuka ke isikhuphula icrime rate. Kulamazwe esiyake sabona ukuthi icrime rate ikhuphula nje idemocracy ukuthi sokuvulelwe kakhulu leyo democracy. Ngiyakuzwa. Umbuzo wokugcina, njengomuntu osakhulayo njalo ophila kwele South Africa, yini isifiso sakho sesibheka ukuthi sesiphatha mhlawumbe udaba olumayelana ngesimo sedemocracy ekhaya eZimbabwe, isifiso sakho ngekusasa le democracy kwele Zimbabwe yini? Engakutsho mina angazi noma nyabe ngiphuma kancane embuzweni noma ukuze kuzwakale kahle. Enye into enyabe ngisuke nginakisise ukuthi kune system laphana kusadingeka ukuthi kudilwe le system kakhulu. Singakakhulumi ngedemocracy ngoba ungathola ukuthi idemocracy ikhona 100% kodwa ke ilinyazwa isystem ekhona ngoba sokwama nesystem ekhona yokuthi nje ma udlula ku roadblock kuzamele udlule ngemali. Ukuthi imoto intsha or ayila simo eshoda ngaso kodwa ke kuzomela udlule ngemali. Lokho ngikubonayo ukuthi asumthetho ukuthi nxa ungakulandelela ukuthi inkinga esuke